Da li to znači da se odustaje, ako sam dobro shvatila, od nekog ranijeg dogovora lidera da ide u paketu vojna i državna imovina, da se rješava cjelokupna imovina, podjela imovine na nivou BiH i na koga računate u federaciji da bi mogao pristati na vaš prijedlog za rješenje pitanja Sejdić-Finci? Ja ću citirati vašeg kolegu koji je rekao da je to pokušaj da se ratni ciljevi ostvare mirnim putem. Pa evo, kratko što se tiče ratnih ciljeva, ne znam šta su čiji bili ciljevi, pa je teško komentirati, ukazati svoje. Ja mislim da rješenje koje tražimo je rješenje koje dovodi Bosnu i Hercegovinu u poziciju da počinje funkcionirati kao normalna država i da se počne baviti budućnošću, ne prošlošću. Što se toga tiče, nikakvih podjela, nema apsolutno nikakvih podjela ni u primisli, jer osnovna ideja je bila federacija jedna izborna jedinica. Tako da, naravno, oni koji ne žele ovakve dođe, znači 100 argumenta da postave koje kakva pitanja, da to komentiraju odmah pitanja koje sami postavili, tako da s te strane. Što se tiče vojne imovine, HDZ je tu do kraja široki, mi smo rekli na tragu sporazuma koji smo već popisivali u broju, ne znam, 7 čak stranaka u različitim fazama, pred županom tražiti rješenje, ne vidimo nijednog razloga da se na odmah ne provede parlamentarne procedure. Ja sam pročitao malo što stav SDA i otprilike i HDZ se slaže s tim da se rješava i kompletna imovina, samo to nije podjela imovine, da se to razdijeli na entitet, išlo bi se funkcionalno. Da svaki nivo u državi raspolaže s imovinom koja je potrebna za njegovo funkcionisanje. A što se tiče ratnih ciljeva, to zaista je kampanja umjesto u septembru 2014. pošla je u septembru 2013. godine. Kako možete ostvariti ratni cilj ako imate jedno od ovih područja za brojanje glasova koje je izbalansirano prilike jedan broj Srba, ovih Hrvata, jedan broj Hrvata i Bošnjaka u njemu. Koji je to onda postignut ratni cilj? Ako je taj bio ratni cilj, riješila sam problem. Dakle, kakav je to ratni cilj u kojem ćete izbalansirati strano riješiti? Dobar bi to onda bio ratni cilj. Možda je najbolja poruka upravo je dvije županije, zbog toga smo najviše možda tu insistirali, tu se daleko najviše otišli. Da praktično pokažemo da dva multietnička prostora, izraženo jedino biti izraženo multietnička prostora u BiH, pokušamo napraviti potpuno identičnu vlast, simetričnu vlast u ovom smislu gledali, što u jednom prostoru se na jedan način rješava mora i drugi prostor na isti način, zrcalo i ogledalo da pomiješamo malo televizijski sličaj. To je poruka i ti ciljeva. Ogledalo u kojem će se to zrcalo. Hoće li prije odlaska u Brisel biti održan još neki sastanak, možda u proširenom sastavu, možda sa predstavnicima drugih parlamentarnih stranaka? Moguće, dakle, da u ponedjeljak održimo takav sastanak. Još uvijek nismo definisali, evo ovaj mehanizam, imamo princip da jedan narod ne bira drugog predstavnika. Taj mehanizam bi išao kroz ova područja, mi smo još uvijek tu stvar definisali, pokušat ćemo se dakle tu približiti. I možda će doći do takvog sastanka u ponedjeljak. Sa ostalim strankama iz federacije ili kompletna? Dakle, mi ćemo raditi na tome sad u sljedećih par dana, ako budemo imali nešto što možemo predložiti drugima, a i odlučimo se sa njima konsultovati. Naravno, nama je potrebno 2/3 za takvu stvar u parlamentu i ne bi ih trebalo imati protiv sebe našto i ne bi trebalo imati bez potrebe protiv sebe. Zato sam ja demantirao neke stvari. Bila je priča kako će doći iz jednog područja, jedan iz drugog, nije istina. Obojica mogu doći iz Sarajeva, Bihaća, Mostara, Kovoce i tako da. Pitanje Mostara, jeste li razgovarali o tome, spominje se, ne znam, podjela Mostara ili na više općina ili na 2 općine sa većinskim ili bošnjačkim hrvatskim stanovništvom, oduzimanje nadležnosti gradu Mostaru i tako dalje. Da li ima tu dogovor? Vrlo kratko, tu su izvijestili, ali dogovorili smo se danas dvojica da se obratimo u medijima. Mostar je jedno teški pitanje, da nije teško, ne bi bilo pravnih statuta i tako dalje, ne bi imali stanje koji imamo protiv lokalnih izbora. Meni se čini da atmosfera koja je izgrađena je krajnje pozitivna i mogla bi ga porediti sa ovim što pričamo o presudi ili odluci suda u Strasbourgu. Da tragamo za rješenjima koja će osigurati da Mostar nije grad slučaj, grad izuzetak, odnosno da stvorimo uvjete manifestiranja HDZ-a, da ono što vrijedi u Mostaru možemo napraviti na drugim područjima i meni se čini da, kažem, da ima jedna pozitivna klima i sa jedne i s druge strane.
preosjetljivo i zbog toga, zbog ranjivosti bilo kojeg prijedloga ili pokušaja opet da neko kaže nečiji ciljevi su ostvareni, evo želimo s pažnjom to dalje razmatrati, ne opteretili javnost dok ne napravimo jednu suglašenost koja opet treba prije toga biti kako da pomogne na jednom prethodnom odgovoru. Mi danas moramo razgovarati sa svim drugim kolegama i u Federaciji i u Republici Srpskoj kako bi procijenili ovo što pričamo, u toj mjeri može biti zajednički sadržatelj ili sutra u Brisu. Znači, postoji, da tako kažemo, načelno možda neki dogovor ili neki prijedlog, ali neće dati... Približavaju se stavu. Dakle, u Mostaru se približavaju stavu. Bliže smo rješenju kao bilo da nije. Da li imate još pitanja? Izvolite. Ja bih imala pitanje koje nije vezano za temu za gospodina Čolaka, ako može samo da nam kaže kako se moglo desiti da Dominik Iljašević Tomo ne dođe u zatvor. Vjerujte, ja nisam... Možete za mikrofon, molim vas. Dobro, zaista ovo nije tema uopće ovog sastanka, ali kako očekuje da ministar pravde BiH da vam kaže kako je čovjek mogao pogledati zatvora, koji nije dakle u nadležnosti Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Dobro, a jel imate informacije da li gospodin Iljašević ima hrvatski pas? Nemam. Samo što jedno veliko pitanje, Sedić Finci kaže da može oba člana doći recimo iz jednog izbornog područja, da ga tako nazovemo. Možete izvati izborni područja. Jer federacija je jedno i drugo. Kako da kažem, vlasti iz jednog grada. Samo pod kojim uslovima, konkretno u Sarajevo, recimo, ukoliko se desi neki slučaj Željka Komšića ponovo, recimo, eventualno, pa on bude Hrvat koji je izabran, kako može biti Bošnjak izabran iz Sarajeva, mislim, s obzirom na drugu izbornu regiju, grad. Zabrat će ga ljudi drugog, eventualno Hrvat, tako drugog. Znači, moramo birati više glasova iz ovog drugog dijela, drugog grada. Morate razumjeti da je osnova ideje upravo ovo što ste sad vi počeli govoriti. Mi ne tražimo da za člana predsjedništva bude izabran predstavnik HDZ-a ili SDA. Mi tražimo mogućnost da bošnjački narod ima pravo izabrati člana predsjedništva. Koga će on izabrati, to je sad druga stvar. Mi tražimo mogućnost da hrvatski narod ima pravo izabrati člana predsjedništva. Hoće li izabrati Dragana ili, evo da ne spominjem sad, gospodin Sejdića, to je sad nešto drugo. U tom duhu smo razmišljali, jer nemamo više hrvatskog člana predsjedništva, bošnjačkog člana predsjedništva, presuda je oko toga vrlo jasno kao tako. Me samo interesuje, šta je to sa gospodinom Tivićem? Predsjednik Tivić je, dakle, na tome i 10 dana pohvalio to. I dakle, bilo je tu još par ljudi s njih koji su imali istih problema, ali su se oporavili na par dana. Predsjednik Tivić je imao oslabljenog organizma nakon silnih terapija koji je imao 11 operacija za 10 godina. U prije par mjeseci imao 2 operacije, tako da je organizam nešto oslabio i ovo je teško. Jedna benigna stvar, koja evo ga je stavila van funkcije. Već 10 dana vjerovatno, nadam se da hoće, nije se, dakle, trebao se i riješiti. Mislio da će se ovako oborati, nisam ako prve infuzije dobivali nečoj, tako sam ga danas mijenjao, mislim da će on dolaz za Brisel. Ako želimo što skorije poraviti. Još jedno pitanje, metaforički za obojicu. Za ove ustavne promjene koje se tiču Sejdić-Finci trebaju 2/3, dakle, osim glasova koji nose vaše dvije stranke, trebaju vam još glasovi ili SDP-a ili Saveza za bolju budućnost. Metaforički potpuno, od koga očekujete, vjerovatno ima razgovora između vas ili lidera i drugih stranaka, od koga očekujete prije podršku? Od svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Svi oni koji, dakle, ozbiljno shvataju opasnost i ovo pitanje, potrebu da sami rješavamo neke stvari u Bosni i Hercegovini, da to funkcioniše i da bude na ozbiljno ozbiljno ljudi naprijed. Da li se samo vodio neki cenzus? Kako pitanje, tako je odgovor. Kako vidio neki cenzus za člana predsjedništva koji ne bio prvorangiran? Dobro, neću možda nas vam sve detalje precizno kazati. Ako možete da ostalo je nejasno, osim vezano za Sejdić-Finci. Dakle, u kojoj mjeri je dogovoreno, ili se radi o finesama ili ipak o nekim možda nepremostivi stvarima? Neka ocjena nam fali oko Sejdić-Finci, ako možete. Dakle, definisanje ovoga područja, problemi radi se o finesama.
ništa što se ne da riješiti. Hoće li te finanse biti do 1. oktobra usaglašene? Potrudit ćemo se, ako ne, onda će ostati princip da je federacija, jedna izborna jedinica, da je jedinstvena lista, da svaki građanin se može kandidovati, svakoga birati, dakle, i da ćemo tragati dalje za mehanizmom koji će onemogućiti narod biraj sebi drugom člana predsjedništva. Obzirom da nemate više pitanja, završavamo